हाय हेलो नमस्कार मु कविता मोर गोटे नुआ ब्लॉग आप स्वागत करुच्ची। आज आम जाऊँ आरड़ी आपण मानक मुझे चलतु आरड़ी जा बुलिक आसवा कौन कौन सब आनुची ठाकुर केमी दर्शन कर देखी आसतु आम आरड़ी जा जब भिडियो भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट निश्चय करते सब्सक्राइब करवा भूलिए।
ବେଗୁନି ଆଣିଛି, ଡାଳିମ୍ବ, ଏଟାର ଭୋଗ, ଏଟାର ବି ଭୋଗ, ଏଟାର ଭୋଗ, ଏଟାର ଭୋଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ବଉଳା ଗାଈ, ଆଉ ଫୁଲ ମାଁର କଣ୍ଢେଇ ମା ଛୁଆ ତାର ସବୁ ଫୁଲି ପକେଇଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଆଣିଛି ଚୁଡ଼ି, ଏହାର ଆଣିଛି ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଇଏ ଲକେଟ୍ ଆଣିଛି 5ଟା, ଆଉ ଏ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି। ଏତିକି ଆଣିଛି। ଏଠି ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍